Ekuseni ngithatha lithuba ngiyabingelela egameni lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ubingelele namakhelwane eceleni kwakho umvusele ngitshela ukuthi inkosi iyamthanda nawe uyamthanda. Haleluya. Sibonga lomusa lokulasele wona kuthina sekuseni sitohlangana ngeligama lakhe. Siyabonga kuba khona mamfundisi, kuba khona kwakho. Siyabonga mkhonjwa uNkulunkulu babesiphinda kuba khona kwakho bobhuti bobabe. Siyabonga kakhulu bomake balabasha iSunday School. Siyabonga siyabonga nokubona bobabe babesithole. Siyabonga kakhulu. Siyajabula nje ukuthi nibe khona abantu ukwathi nje ukuthi umfundisi nakubona uyasmile. Haleluya. Libandla lelinganabo babe libandla leliqhekamo ngoba lethi into atifuni umthandazo, lethi into atifuni kuhlabela, kodwa atifuni amandla. So sithinga ukuthi sibe nabo babe ekhathe ebandleni. Uma nje ngathi wona imamba ngathi kusi noma ngabe niqhubeka ngishumayela bobabe batoyinaka le mamba ukuthi baphuma njani nayo, ngoba uma libandla linganabo babe bazalwane lokuningi kwakhona akwendeki kahle. Haleluya. Ngicela sibuke live lenkosi ekseni. Siqala incwadi yabaseRoma chapter 12. Romans chapter 12 sifunza verse 1 and 2 bese siya ku Old Testament siyovula Exodus 19. Romans 12 sifunza verse 1 and 2 sesiya ku Exodus 19. Selapho sitawuhlala ke lapho. Sitala ngala ku Romans 12 verse 1 na 2. Bengajabula namhlanje mama singakuzela ngisesi nje. Sesi nje. WaseRoma 12. Awufake. Sihloko sithi kukhonda uNkulunkulu ngesiphiwo lonaso. Kukhonda uNkulunkulu. Ngicela singalinaki kakhulu lesiphiwo le. But ngifuna sinake namhla lelo kukhonda uNkulunkulu. Sinaka inibazalwane. Kukhonda uNkulunkulu. Kuthi kahlehle ukhondwa njani? Amen. Ngathi singakhuluma sonke. Sifuna kubona ukuthi uNkulunkulu ukhondwa njani. Asiveke. Bazalwane, njengoba uNkulunkulu ube nesihawu lesikhulu kangaka kithi. Sihawu bazalwane umusa. Amen. Umuntu lomendela umusa, umuntu lokuthi umendele into le bekakayiqelanga manje le bekayidzinga. Amen. Lethi ngoba angathi umuntu example ngani ukuthi uthole umuntu ukuthi akakaqeli ukuthi umthengele icheese. Amen. Kuyabanza akakaqeli ukuthi umthengele icheese, mara wena umbuke umvele ukuthi uyalidzinga icheese. Lesento sakho sokusukuma uyothenga ijersey usuke umendela sihawu uyamhawukela akakaqeli. So lisikele livi njengoba uNkulunkulu asendele into hayi ngoba thina siqelile kodwa asendele into ngekusihawukela. Ngamagama kumele si-understand ukuthi siyahawukelwe la. Amen. Ngiyanicela ngithi nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilayo. Uthi-ke uMpostoli Pawula njengoba uNkulunkulu usendele into lesingakayiqeli mara lebe siyidzinga, uthi-ke nathi uyasinqenga ukuthi asinikele imitimba yethu ibe ngumnikelo lophilako nalongcwele nalomukelekako. Amen. Nalongcwele nalowemukelekako kuNkulunkulu. Leyo ke uyona nkonzo yenu sibili. Inkonzo baba ngile kuthi-ke imitimba ibe ngilephilako ibe ngilengcwele ibe ngilemukelekako, ngiyo le inkonzo yelibandla sibili. Amen. Asibele nemuva ke Exodus 19. Exodus 19 ungasithatha lapha ku verse 1 wehle nathi. Exodus 19 verse 1. Ngelilanga lekuqala lenyanga yesithathu selokhu sive sema-Israyeli saphuma eGibhithe sefika ehlani laseSinayi sathi kube sisu
sefika ehlane laseSinayi. Ngulapho sefika semisa khona sabukana nenzaba. Mose wakhuphuka waya kuNkulunkulu. Simakadze asetulu enzabeni wambita wathi, ubokhuluma esiveni saJakobe ema-Israyeli uthi, nakubona kambe lokho lengakwenda kumaGibhithe. Uthi ndakakhuluma uthi uNkulunkulu nakubona kambe lokho lengakwenda kuphi kumaGibhithe. EmaGibhithe bekase ema-Israyeli ebaseGibhithe agcilatwe ngemaGibhithe ahlala iminyaka leminingi bakhala bahlupheka. uNkulunkulu ku-Exodus chapter 3 nakabita Moses uthi sengikuvile kukhala kwabantwana bami sengehlile kubakhulu ngamagama lento lekabelela yona abakayiqeli kodwa yena ubona kufanele usabendele bona uyabahawukela. So sifuna kubona ukuthi sifuna ukukhomparisha le live lelo kuRomans 12 ngoba lelo likhuluma nathi sibazalwane bese silikhomparisha ne live le ukuthi kuke kwendekani ngaphambilini encwadini ya Exodus. Kahle ngikhiphela ngibolekele ngemike le ngathi ayikhiphile voice ya. Lenza bayivakale kahle. Kahle indzaba yaNkulunkulu lema-Israyeli ayiqali la sifunza khona. Lithi iBhayibheli bathi baphuma eGibhithe bahamba balibangise eveni lesithembiso eKhenani. Lithi bahamba bathi basasendleleni badibana nolwandle lolubomvu. Nabathi nani lwandle lolubomvu angeke sikhona kuliwela kahle sigege eqeleni kwelwandle. Lithi iBhayibheli bathi nababheka ngala kwelwandle bathola kunentsaba. Le ntsaba ayikhuphukeki. Bathi nababheka ngala kwelwandle bathola kunaleni intsaba nayo futhi njani ayikhuphukeki. Bathi angeke siyongena elwandle ngoba la ilwandle lulwandle lubandi lijulile angeke sikhone kuswima noma ngabe uyawathi kuswima ngawuyofika ngale kwalo uma sitongena sitofa intsaba angeke sikhone kuyikhuphuka nale angeke sikhone ngono sijike sibuyele kuphi eGibhithe la siqhamuka khona. Bathi nabajika nayi imbi yaFaro nayo itile baba semkhathini welwandle netintsaba nembi yaFaro. Uke wabona ukuthi ube sesimeni sekuthi awanti noma uyaphambili noma uyemuva noma uyeqeleni noma utive ukuthi angithathe kumbe ngithandaze kumbe ngikhale kumbe ngendeni kuba kwaba khona simo lesinjalo empilweni. Ema-Israyeli adibana nesimo sokuthi angeke bangene olwandle angeke bayikhuphuka intsaba angeke babiyele kumaGibhithe baba assessment sokuthi sebadzinga ke manje umuntu lonto bawenda. Lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu kuMose yeMose phakamisa imvubu uyiphakamise etulu kolwandle. Lithi iBhayibheli wayiphakamisa Mose imvubu etulu kolwandle nakayiphakamisa imvubu lithi kwaqhamuka umoya lomkhulu qhamuka empumalanga wawusha etulu kolwandle. Lithi iBhayibheli lo moya wawusha usuku bonke. Lokhaza kusiletinye ngelinto bazalwane uma uNkulunkulu sekaqalile adenda angeke dendeke just like that. Umoya wasina uqala uhusha emandi avuleka kancane aya avuleka usuku bonke. Ngitomemetela namhla ekuseni ukuthi kungendeka ukuthi kulesimo lobheka mara lwandle angeke livuleke nje same time. Angeke uthi Nkosi yenda ibusiness yami ikhume ivele ikhume. Angeke uthi Nkosi yenda abantwana bami bangilalele bavele bangilalele. Angeke uthi Nkosi yenda umyeni wami avele akuthandaze kuvele kube njalo. Lithi iBhayibheli umoya wawusha usuku bonke. Amen. Bathi ngebona lwandle level uyaqala uyawusha umoya. Amen. Lufuleke kancane kule thinto bazona kumele sithi nakini
lesikhathi ubona uNkulunkulu akenzi lutho kanti uyenda lethi wena ngepace yakhe ukulifunza iBhayibheli lithi lo moya wawusha busuku bonke ekseni lwandle lwavuleka luqale ngayitolo angathi sowuphi nethi inkinga lonato sowuphi nato ngeke ukuthi kusese 12 ebusuku akusekafukakho usikwendekana ngidosibeketela wawusha ubusuku bonke umoya lwandle lwavuleka kwemathi mfonga ngala bantwana bakwa-Israyeli lithi ebusuku ngala ngakubo ingilosi beyikhanyisa kumhlophe ebusuku futhi ngala kumaGibhithe kumnyama ngala thina sikhona khona ebazalwane kuyakhanya ngala kunalaba lebabelane nathi kumnyama ngidothi kweneka ukuthi bona impendulo isenyabonakala mara lenye into emeli kulikede nthemba ukuthi wena awukho ebumnyameni wena usekukhanyeni kunabantu abasanze ngene siqale savule incwadi yabaseRoma chapter 12 verse 1 na 2 ngiyano sifunza incwadi ya Exodus ku chapter 19 sichaza ukuthi before siyofika ku 19 wendeni uNkulunkulu kuma Israyeli uyasondla ukuthi noma thina siqakwethe inkinga noma thina sisenkingeni mara sisenkingeni nje sina Jesu sisenkingeni nje sisekukhanyeni lizikukhanya kwabangala kulaba inkosi yokukhanya kuJesu kukhanya kithi kuJesu ngidosibazalwa ngiyikhumbula indvodza leyagula 38 years yagula 38 years mara kwasina sekufika Jesu kwaba khona umehluko umama labakade aphethe umbopho for 12 years wabanjwe umbopho for 12 years mara kwasina sekufika Jesu angakathandazi akakidela lutho nje kumthinta ngoba uma usekukhanyeni kujabulele ukuthi usekukhanyeni lithi iBhayibheli ekseni bawela bahambe esihlabathini lesomile bawelela ngesheya nasebangesheya kolwandle sebaphumile emaGibhithe ngala nabo ngoba mkhandi kusa baqala babona ukuthi hayibo ema-Israyeli ahambe ekhatho olwandle ene bahambe esihlabathini lesomile lithi iBhayibheli nema-Gibhithe nawo angene ekhatho olwandle bahambe ekhatho olwandle nasebangale ema-Israyeli uthi-ke uNkulunkulu kuMosi iphi imvubu loboyiphakamisile usesengale ngoba letinto letamba tisishaye bazalwane ukuthi into leNkulunkulu wayisebenzisa ukuphakamisa namuhla soyibeke phansi bantu leNkulunkulu abasebenza ukuphakamisa namuhla sokwabeke phansi ngisho even nakithi bafundisi bantu lesaqala nabo sisase 4-5 nase kufike abantu betimali bahamba ngimoto lesetulu lebahlale emadrobheni lebanjani asababingeleli laba lesiqale nabo phansi nasiphuma nje sesigijimela Mr. sesikhohliwe ngabobaba akasidaba ngoMr laba ngibobaba sesikhohliwe ngabobaba laba lesiqale nabo kuseselibhubhu kusesigcwele isihlahla sisakhipha isihlahla sesikhohliwe ngabo uthi uNkulunkulu kuMosi iphi imvubu lo wayisebenzisa nisesenkingeni ngoba ngalezo baphumile phela enkingeni uthi Mosi Nkosi noma ngabe bengisenkingeni bengiyibambile imvubu noma ngabe sengiphumile solo ngiyibambile ngitoma betela ukuthi uma usenkingeni imvubu ibambe noma ngabe sowuphumile imvubu ungayilahli yini imvubu lesikhathi kuba ngoma kwakho lebawa bavuka nawe bakunakelisa bangadli kahle bangagqoki kahle bafuna ukuthi wena ugqoke kahle lase kuhambela kahle ungayilahle imvubu imvubu kuba kulogogo lo bekakhulisa batana bakho bakuphose kuye lo
ulilahlile ibhuku sokuhamba kahle. Wathi Mose ibhuku akayilahli nayiso likhona. Wathi uNkulunkulu namanje sizosebenzisa le yandvuku. Imagine uma ngabe Mose bese kayilahlile. Imagine uma wathi uNkulunkulu le mvuku lebo uphakamise lwandle usavalekile iboss Mose nilahlile wathi uNkulunkulu uma ngabe bongekayilahli lama Gibhithe lawo bonke wanqoba ngayo. Wathi Mose nayi imvuku wathi uNkulunkulu iphakamise wayiphakamise lolwandle. IBhayibheli lithi emandi abuya ambonya emaGibhithe kanye leziqola tabo nezinkweli tabo. Ngathi ngiyambona Mose athi Mose seyiphelile impi afike onke emaGibhithe asabheke siqhubekele siye kuphi eKhenani. Ngathi ngiyambona Miriam athi Miriam asikwati kuhamba sishiye into legala uNkulunkulu lekasendele yona. Ngathi ngiyambona Mose athi yile kumele siyende akathi kube hamba nani kube hamba yedwa. Athi Mose yile kumele siyende athi Miriam kumele ukuthi sibonge uNkulunkulu simbonge ngalomsebenzi lekasendele wona. Athi Mose lokubonke lobe sikwathi thina baseGibhithe letigoma lebesidati taseGibhithe mayisiyoqula sile. Ngathi ngiyamumva Miriam athi Miriam akuthi ngeke vele tigoma taseGibhithe ngoba kwaseGibhithe kusele eGibhithe into lesitoyenda asasibukeli ukuthi uketha kwenani. Bathi Miriam asasibukeli lwandle libonani bathi sibona lehashi athi libonani bathi sibona lenkweni yalo. Athi Miriam ke ngabo ke asiqambi igoma ngalenye into lesinayathi siyoqambi igoma nganawo lesiboniko. Wathi Mose sekecha wathi Miriam lehashi lenkweni yalo kufelo lwandle ahlabele igoma lengakaze yahlatshelelwa. Inkinga yethu kulamalanga sihlabelela igoma debantu lesinabantu usibathi mhlambe bekwenzenjani. Wathi Miriam lehashi lenkweni yalo uphoso lwalo. Asabathi asihlabelele ingoma lephambisana nesimo lesikuso. Fast forward. So ubendele lo uNkulunkulu. Sesiza la Luke chapter 19. Listen eBhayibheli. uNkulunkulu bazalwane sifiso sakhe bekangafisanga ukuthi bantu beve ngebafundisi. Ngathi ngidawufakala yile. Ayi ngoba ngiyalo ku wrong njengoba sesinebafundisi. Mara bekungasi isifiso sakhe asiqale kahle phansi. Exodus 19. Ngicela ngiyalo uyive uyivisise. Exodus 19 ngicabanga ku verse 3 qala lapho. Verse 3. Mose wakhuphuka waya kuNkulunkulu. Yes. Simakade asekulu entsabeni wambita wathi. Ubakhuluma esiveni saJakobe ema-Israyeli uthi. Ngathi ayisiqonde. Ikonje. Nakubona kambe lokho lengakwenda kumaGibhithe. Yes. Nekuthi nganethwala kanjani ngemaphiko elisweti nganiletha kimi. Yes. Ngakho naniyawulalela livi lami nigcine lesivumelwano sami. Na into yokuqala uNkulunkulu ayikhuluma ngakho. Akasho ukuthi naniyawulalela tiqembu njengosi umve kahle angisho ukuthi letinto kusirong. Akasho ukuthi manje uyawulalela tiqembu. Akasho ukuthi naniyawulalela abaprofeti bekusekabi nemprofeti la. Bekusekabi nemfundisi bekusekabi nalutho. Uthi ke yena uma niyawulalela nekulalela livi lami nende lokhu lekushoko. Pizza futhi uma ngakho ke naniyawulalela livi lami. Naniyawulalela indaba zabantu.
ngila uNkulunkulu aqala khona ukuthi veta kubantu. Uqala manje ukuthi veta kubantu. Uthi uma niyawulalela live lakhe. Yes. Nigcine nesivumelwano sami. Bese kunento lekufuna sivumelana ngayo uma nayo into igcina. Yes. Niyawuba ligugu lami. Uthi niyoba a precious thing kimi. Niyoba ligugu lasimakathe ngamagama akuba khona anything leyo msonzelela niyoba into le protected. Into nje ninelalela live niphinde futhi ligcine sivumelwano sami nani. Izandla yaNkulunkulu yokuqala qhubeka. Niyawuba ligugu lami emkhathini wadotonke tive. Qhubeka. Ngobe wonke umhlaba wami. Qhubeka. Niyawuba ngumbuso webapristi. Nibe sive lesingcwele. Yeah. Ulawo-ke emavi lotafike uwakhulume esiveni sika-Israyeli. Qhubeka. Ngako Mose wehla wafike wabita bonke baholi besive. Yeah. Onke lamavi nalemiyalo labeyithole kuSimakade wakwethula kubo. Wafika wathi naku lokushiwa uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu uma intolalela live lakhe nigcine nesivumelwano sakhe uyonenda nibe ligugu lakhe utshela sive sema-Israyeli. Qhubeka. Sonke sive saphendula ngalivi linye. Yeah. Sathi konke lokushiwe nguSimakade siyawukwenda. Bathi-ke ama-Israyeli konke lokushiwo uSimakade soyena njani siyokwenda. Qhubeka. Mose wahamba wayawubikela Simakade. So yakumisa impendulo ke manje uSinkosi sekubatshelile ukuthi kumele balalele live lakho bagcine isivumelwano sakho nabo bathe batokwenda lo so utshela uNkulunkulu. Qhubeka. Simakade wakhuluma kuMose wathi, Yeah. nitakwehla nibe sefini. Uthi ke uNkulunkulu njengoba sebathembisile ukuthi batomlalela live lami enabantu osibamba sivumelane into senda angisihlala ke manje ezulwini ngitosuka ezulwini ngehlele entsabeni ngoba ngifuna ukukhuluma nabo. Qhubeka. Nibe sefini lelimnyama khona abantu batawungiva nangikhuluma nabo. Hayi khona bafundisi batongiva khona bantu angisho sibafundisi ngomnyalo mara eqaleni uNkulunkulu bekakafunanga mfundisi bekafuna ukuthi khulumela nabo bonke bamuva. Uthi khona ke bantu batongiva mina uNkulunkulu ngikhuluma nabo. Qhubeka. Bese bayakwethemba njalo. Uthi njalo bantu bese bayakuthemba bayathemba nini ukuthi umlona loyo ntobe athi vele yena livi laNkulunkulu ngoba kula bana ngasiyayengwa phela bangabona ngathi unemali bathi ngibona uNkulunkulu uyakuphakamisa ngibona uba multi-millionaire bathi ngibona ngathi uSinkosi ngivale igama lesinhlanyelo ngivale igama lesinhlanyelo ngathi ngifuna uhlanyele mara ngibona uNkulunkulu uyakuphakamisa mara ngivale igama nalo liyagcizelela lesinhlanyelo uSinkosi vele mfundisi nami ngeke usifuna ngihlanyele kazi vele ngibonile ukuthi ubhake iPorsche la ngaphandle. Hlanyelo bese uyakhipha lo uhlanyela uva manga umuntu ukusesha imali manga. Kanti uthi uNkulunkulu ngifuna ukuthi bangive batokhona ukuthemba noma kuvama ngoba bayabevamile uqobo lwami. Qhubeka. Mose wase ukutshela Simakade konke lokwakukhulunywe bantu. Yes. Simakade wakhuluma kuMose wathi, Yeah. buyela kubantu ubatshele ukuthi batihlambulule. Seyiyaqala ke manje indzaba. Uthi ke uNkulunkulu ngishilo usifuna ukukhuluma nabo basho basibaredi. Ngasho ngasifuna kwenza sivumelana nabo basho basibaredi. Ngathi into wehla ngehlele entsabeni basho basibaredi. Manje sengifuna uyobatshela ke Mose ukuthi mina Simakade ngingcwele. Manje njengoba ngingcwele la ngehlela khona kumele ngehlele kubantu lenabo lebangcwele. Uthamba ubatshela ke manje ukuthi akekho umuntu lonelungelo lokuthi atofubonana nami kube lomuntu atophamile angasingcwele. Lithamba ubatshela ukuthi number 1 batihlambulule.
ngoba kuyahlanjululwa ekukhoneni ngobinkosi. Uyaya nje babe silinde. Hey, bengifetisa kwaletimbi ngawo. Sithi yambe imnyama ngawo. Manje uzongikhanyisela sonke lokho bekuvile bekumanga. Ngiyahlambuluka baba. Bengasa nayo inhliziyo yethu siyinikela kuwe. Sidlande. Sifuna ukukhonza sikhululekile. Kuhlambulukile. Labanye benu nibasondile abantu nabazonda, nibazonda ngoba nitshelwe nabanye ukuthi nibazonde. Ngale khasi labanye banitshela ukuzonda naba sebangasabazondi laba, nawe wajika futhi wangasamzondi no. Mara wangayi komtshela siphela bekuzondela lide. Amen. Siyahlambuluka. Batshele number 1 kuthi abene njani abathi hlambulule qhubeka. Kusasa bageze tingubo tabo. Uthi hlambulula namuhla nakusasa bageze tingubo tabo ngoba asifuni ukuthi nalento bayigqokile nayo inuke kulukutitono inuke tilo letiyomkwatisa ngoba letinye tetilo bazalwane lesithathu dimele kugezwa. Amen. Ngosi kona lo mntwana lo angeke ngisamlahla mara ngamphinga lo akusuye wala ekhaya. Suye wala ekhaya ngamphinga. Ngiyamhlambulula ngiyamgeza. Ngiyamvuma kusono sambuwe. Babe lesuthu lenigqokile lo mzalwane lo wangisekele yona ngiyamathi ngusidlane ubulala abantu uyithenge ngenkhathi yebantu. Nkosi ngiyimukele ngoba bengingathi sengiyathi ngiyayihlambulula ngiyayigeza. Ngoba labanye benu benigqokile ibadla uyamanje umntwana wakho yokuthengela ethubisa usakasebenzi. Awuzamanje zodwa okude zodwa. Awuzamanje zodwa usakasebenzi. Uthi umthelo ngani 3000. Awuzamanje simanga usakasebenzi uhlala ekhaya. Uthi uthenge ngani ethubisa 4000. Ebazalwane ngibongiseni simanga njalo ngami ngithengele ethubisa. Udanga esontweni utoswenka. Thengele ethubisa simanga. Awuyazi ukuthi khanda. Tiyagezwa. Amen. Uyazihlambulula. Kubeka. Ngemsomunye babe sebaluleke. Ngobe ngalelo langa ngitakwehlela endzabeni iSinayi. Yes. Bonke abantu babuka. Yes. Hayi bafundisi kuphela. Bonke abantu babuka. Ngizama ukuveza lo mqondo waNkulunkulu ekuqaleni. Kuthi bengafuna kusibonke abantu bayibone. Ngiyasiva ngemuntu asebazalwane bengithelele umoya waNkulunkulu wangithatha wayongikhomba sesivanga ngibani asikuphikisi ngoba sikwadi besingeke asikuphikisi mara umuntu uyafuna ukuthi nakafuna kusikhomba avela athi pa eSouth Africa wonke umuntu eSouth Africa abona nje wonke umuntu eSouth Africa ngena amakamera nje lapho kusiphume sokweni wonke umuntu eSouth Africa ngena nje lapho kusingena kulaba khipetisi ngoba siyeza basitisu bantwana bayokhala asikwadi siba basibabathethe babayiza mara umuntu uyafuna ukuthi nakasatha sathe sonke sikubili kube ufanele ujube umnyele lotungeleta indzaba iSinayi. Bantu ubatshele uthi qaphelani ningenyungi kuya endzabeni. Ningawutsinzi ngisho nemnyele wayo. Uthi uNkulunkulu ngalendlela ngifuna i-order ibe ngakhona. Ngitoyehlela endzabeni. Ngihlale entule endzabeni. Mara ngifuna ukuthi wena Mosi udwebe umlayini lototungeletela lendzaba. Kuthi as much as bahlambulukile, as much as batihlanile tingubo tabo, nabaqhamuka kunamele bangadluli khona. Ingakho bazalwane nisibona singazuthi siyaqina kuthi kube nendzawo la wonke umuntu adlalela khona. Kunendzawo la kumele kungadlalelwa khona. Ingakho asinike noma bebanje sishumayela.
Asilike lo ngabe ngibani ukuthi yena lo ngoba kunendzawo uNkulunkulu lekathi inkosi akayidwebe kuthi noma ngabe bahlambululile noma ngabe bahlanje impahla zabo mana bangawuthinzi lo myeni bangandluli khona. Amen. Lo oyawuthinza lenzaba uyawubulawa. Yes. Lo muntu kufanele angathindwa ngesandla. Alendlela uNkulunkulu angathanzi ngakhona ukuthi kube nesiphithiphithi la yena khona khona. Amen. La kuNkulunkulu khona akufuneki kube nesiphithiphithi. Lisiphi uNkulunkulu uNkulunkulu we-order. Umuntu angatshelwa kuthiwa angaweli la angawela ngengani umbunakeni. Uthi uma kuthi angikhona ukumgqoba nematshe thathani umtshokwane nimdubule ngemtshokwane noma ngabe kungawela silwane naso sibunakeni ngoba mina ngila ninefuna nibe lapho kungaweli noma ngabe ngibani ente la ababe la intsabeni mara kube nalabagcina khona. Ngana sekhaya sisentsabeni la entsabeni yasimakathe la. As much as sisentsabeni la ubodala ukuthi kunala ugcina khona. Hayi ngoba umncane ngoba labale bandlulela ngale basayo accounta. Amen. Uyabona esikolweni siyaya siyofunda sicina ngokubhala. Sicina ngokubhala ema-test nema-exam bese lokwenteka ngale kubothishela kusibamakhe njani bende njani noma ngabe basifeyilisa noma ngabe basiphasisa basayobuzwa bona lobothishela. Amen. Angathi ngiyakufundisa mara kanjani angathi ngiyakubanga sebenza mara kanjani bebabuzwa ukuthi why baphase bonke. Amen. Hayi ukuthi bathe usebenzile baphasa why baphase bonke. Why bafeyile bonke? Why babe below average? Why bonke labanye bale phansi kwaphasa umuntu wabasetulu? Why lo abadlule kangaka bonke kusamele uyochaza? Manje labanye bashumayelako la lizibhebhele kwathini emahebhelo basayochaza nje wonke umuntu lonikwa ithuba lokuma la lokuthi umela usayochaza. Noma ngesikhathi sinika ithuba noma ikonze abantu abanye siyanplanta size shumelani sabelo shumelani bomakebhelo shumelani bobhekani siyanika kwase shumelani usayochaza ungakujabuleli kuwena uthembile sonke nimukelile ngale ungakujabuleli kuwena. Amen. Sayochaza asiqhubeke. Lowo muntu kufanele angathindwa ngesandla. Yes. Kodwa agcotshwe ngematshe noma adutshulwe ngebutshoki. Yes. Lokho niyawukwenta noma ngabe silwane noma umuntu nimbulale afe. Yeah. Nawukhala litilonga likhala sikhathi leside. Yes. Bonke abantu kufanele benyuke bete la endzabeni. Yes. Mose wehla endzabeni waya kubantu wefike wabahlambulula base bageza tingubo tabo. Mose wakhuluma kubantu wathi tilungiseleleni lilanga langemhlomunye ningalali nalomsikati. Yabona nasesiya enkosini. Akulalwa. Bakhona abashadile nasesiya phambi kwenkosi akulalwa. Namhla vele umtshele ekhaya ebani dibane inkinga le badle lemfundisi uthi nasesiya nje kusesiya enkosini asihlangani. Because likofi alinathwe Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Nase siyenkosini ngoba Sunday sesenkosini. Saturday nje vele awubili ngedlela. Siyenkosini. Pizza futhi after nothing.
Mosi wakhuluma kubantu wathi ilungiseleleni ilanga langemhlomunye. Yes. Ningalali nalomsikati. Qhubeka. Ekuseni ngelilanga lesithathu waba nekuthuma nemibani. Lifu lelimnyama labonakala etikwendzaba. Uyabona ngase niyakhonda. Ngase niyakhonda kuthule ukuthi du. Amen. Kungabi nesidimonyana nasinye. Kungabi nemsindvonyana namunye ngoba phela kumele kuvakale kuduma kwakhe. Kumele kuvakale kubhoda kwakhe. Lithi iBhayibheli bathi ke nasebasonthela kwaba khona kuduma, kwaba khona ubumnyama ngoba lase kunasimakaze khona kumele avakale. Ungabona konke kwamba kahle sesi. Sonke nasitula ngathi okay so nasithanda nasi sikhipha imali ekudla sokuthi masibele itarget e-5,000 sokuthi ungabona nje bonke bahamba kahle ubokwazi ukuthi lo uphethe lenkonzo akasekho. Ngoba uma kunaye kumele kube khona kunyakada kwetipho la kunaye khona kuyanyakadwa. Kube Ekuseni ngelilanga lesithathu. yes. Waba nekuthuma nemibani. Yes. Lifu lelimnyama labonakala etikwetindzaba. Kube Kwase kuvakala licilongo lelikhala kakhulukazi. Bonke bantfu lapha engambu batfuka bathuthumela ngenxa yekwesaba. Yabona ungativa ungasana livalo endlini yenkosi. Ngasekhaya ahambe uyomkhalela. Ungativa nje ungasasabi lutho. So kulula nje kuwe nokuzungena noma ngabe yini endlini yenkosi. Hamba umkhalela. Lithi bathi nase balalelisa kahle seka angabheka into enjani nomzala ngiyathi imove yakhe ukuthi wamuva wenta kanjani entuleni zabeni mara emva lento leyentekako lithi bonke bafikelwa kwesaba. Kumele Mosi wabahola abantu waphumela nabo ngaphandle kwenkamba. yes. Kuyawuhlangabeta uNkulunkulu. Yes. Bafike bema ngaphansi kwalendzaba. Yes. Yonke lendzaba iSinayi. Yes. Yasibekelwa lifu. Yes. Ngoba simakaze abesehlele etikwayo. Yabona nasekahleli ngasekhaya. Nasekahleli. Uthi umuntu akakashumayeli kuyaphi. Akhulume nje igama linye yazi kuyomsita ngani umuntu. Athi nje kuyomsita ngani umuntu kuzuza izwe lonke ekugcineni kwabo bonke alahlelo lokuphila kwakhe. Avele nje athi kuyomsita ngani umuntu nengamagama lawo uma mnahlelwi bukhona ubona kuphakama abantu. Uthi ungaka practice no practice lethu ubamba imic uma ugoje behlabelela lethu ubamba imic lethu uthi you are alpha and bantu bakhala tikembe ungakakhubeka uthi we give you all the glory lethu say you are alpha ngoba uma sokuhleli yena kuyevakala. Lithi iBhayibheli bathuthumela ngoba besikahleli. Qhubeka. Yonke lendzaba iSinayi yasibekelwa lifu. Ngoba simakaze abesehlele etikwayo ngemlilo. Yes. Intfutfu yenyuka njengentfutfu yembuthuma yemlilo. Yes. Yonke indzaba yetamatama. Yabona lapha entsabeni phaya bekusha buhamuwa. Umlilo kusha ngathi ngathi lokhaza umlilo kuduma umlilo kusha intuthu iphakama yethu insaba ishayika enje amile baIsrael.
Qhubeka. Kukhala kwelixilongo kwaya ngekuya kwanza. Mosi wakhuluma, uNkulunkulu wamphendula ngelivi. Yes. Simakadze wehlela esicongweni sendzaba iSinayi. Wabita Mose kutsi akenyuke etekuye. Yes. Nembala Mose wenyuka. Simakadze wakhuluma kuMose wathi, Yewuka uyakuxwayisa labantu kutsi bangawenzi umnyele kute ubuka mine Simakadze. Mara bazalwane niyayiva ukuthi uyayigcizelela. Leyo kungenqi. Nikhona batwethu. Niyayiva ukuthi uyayigcizelela leyo kungenqi. Ngifuna nithi ivumele ngoba sasa ngifuni nizanileva. Niyamuva Simakadze ukuthi uyayigcizelela leyo kungenqi. Qhubeka. Ngobe nabangenta njalo linyeni labo litakufa. Ngisho nebaprisi labatakuta basondzele la kimi kufanele batihlambulule kuqala. Ngaphandle kwaloko ngitawubajezisa. Ngenye isikhathi sekuyivala abazalwane. Uma uqhubeka nalenzaba bantu bathi bona kuMosimosi uma uNkulunkulu kuyinto lenje. Uma ngabe kukhuluma kwakhe kuyinto lenje cha Mosithine asiyabonga. Sicela ukuthi wena kube nguwe lo yakho. Uyomuva wena ukuthi uthini. Wena utomuya ke utositshela. Thine nalo uNkulunkulu lonje ake awuzange wabayinzalo yaNkulunkulu ukuthi bantu akhulume nabo athumele umuntu bekababikile. Nengoba ipresence yakhe uma ngabe ungakayijwayeli kabi iyasabeka. Angathi ukuthi silahleke kuphi ngoba bekumele ngajolwana akhona. Samele nathi kambe siyophulisa uSikhosini silahleke kuphi ngoba bekumele kungajolwana akhona. Bekumele umthakathi angangeni la akhona. Nathi samele siyoyifuna uSikhosi isilahleke lephi ngoba kumosheka sikhona. Ngoba le ntakikhathi bathi qelela bathi asifuni nokusonzela. Ngitho sikabazalwane lomdzala wethu isuku ufuna abantu bathi hlambulule. Lomdzala wethu isuku ufuna abantu babegcwele. Sezofunza ke lo Romans again Mr. Connect Tangers. Bese wahlanganisa lamavesi uzathi khona ukukhuluma into evakalayo. Base Romans chapter 12 verse 1 and 2. Bese simangithi nyawo Mr. Tangers. Umkhulu wena kuze kube phakade. Umkhulu wena kuze kube phakade. Ngoba yena akakaguquki. Kumele baguquka thina lesishumayela. Yena akakaguquki. Kumele baguquka thina lesihlabelela. Yena akakaguquki. Kumele baguquka thina lesiphathiswe iroli yokufeza. Yena usasabuya itolo lakuhlala phakathi. Yena usasamkhulu kuze kube phakathi. Kube phakathi. Khulu wena. Base Roma 12 verse 1. Ngakho-ke bazalwane, njengoba uNkulunkulu ube nesihawu lesikhulu kangaka kithi. Yes. Ngiyanincenga ukuthi nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilako
Uma se ufunza manje so when they contrast uhlanganisa lamavesi lamabili uyeva ukuthi bekuyinzalo yaNkulunkulu ukuthi umtimba ubegcwele ekuqaleni namanje ngesikhathi segrace ngoba abantu bathi baphila isikhathi segrace asathini kuvuma tono we are under grace of the Lord, grace of God. Nama singajola grace of God is sufficient. Namangibabe ngabana makhosikazi lawa more than one, the grace of God is sufficient. But Apostle Paul ngumvabuda athi kumele sone ngamabomu yini ngenxa yomusa. Uma umnaka uyeva ukuthi inzalo yaNkulunkulu eqaleni before the said grace ukuthi umtimba kumele uhlanjululwe. Inzalo yaNkulunkulu after Jesus sekubonakele still umtimba kumele ube ngcwele uhlanjululwe. Sivala amehlo, are you holy before God? Ugcwele phambi kaNkulunkulu.